Dragi naši, pozdrav i ovog petka upućujemo vam iz našeg studija u Brčkom. U narednih pola sata donosimo vam interesantne teme iz ovog dijela naše zemlje. U goste nam dolazi Helena Radić, učenica Poljoprivredno-medicinske škole, koja je sa svojim kolegama osmislila interesantan projekat namijenjen pripadnicima treće generacije. I druge interesantne priče su tu, stoga svakako u narednih pola sata ostanite sa nama. Večerašnje druženje počinjemo vijestima koje nam dolaze iz vlade distrikta. Brčko bi uskoro trebalo da dobije zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Članovi vlade usvojili su smjernice za izradu nacrta ovog zakona, kao i odobrenje za izmene i dopune zakona o porezu na dohodak. Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina trebao bi da reguliše upotrebu jezika i kulture nacionalnih manjina, kao i finansiranje rada njihovih udruženja i drugih institucija. Zakonom će biti definisan i pojam kao i status nacionalnih manjina u Brčko distriktu. Kada je ovo zadnje u pitanju, Brčko distrikt će, ono što će vjerovatno biti zakonom predloženo i što je kao smjernica usvojeno je da ćemo mi preuzeti definiciju nacionalnih manjina iz državnog zakona, gdje je pobrojano ukupno 19 nacionalnih manjina koji žive u Brčkom distriktu, mada mi ovdje u distriktu imamo negdje 5 do 6 udruženja. Ovaj bi zakon kroz ove smjernice planirao, znači, mogućnost uvođenja dodatne nastave na jeziku nacionalnih manjina i također bi bilo omogućeno osnivanje privatnih škola na jezicima nacionalnih manjina. Mijenjat će se i zakon o porezu na dohodak. Izmjene se odnose na povećanje iznosa plate koji će biti oslobođen oporezivanja. Izmjenom zakona se poveća osobni oslobođeni iznos kod obračuna poreza na plaću. Do sada je bio 300 maraka, po prijedlogu direkcije bit će 500 maraka za onoga ko radi, znači na 500 maraka ne plaća porez, 20 maraka će više dobijati. I za svaku izdržavanu osobu koeficijent 0,5, znači on bi bio, ako je ovaj 500, 0,5 je 250 preračunato, za svaku izdržavanu osobu se dobije još 10 maraka kod obračuna plaće više. Vlada je odobrila i plan utroška sredstava za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica koja se žele integrisati u Brčko, kao i za obnovu ratom porušenih stambenih jedinica. Što se tiče zakona o izbjeglim raseljenim licima BiH, radi se o tom programu, tako da će vlada Brčkog distrikta do kraja svoje kalendarske godine izvršiti, odnosno isplatiti sva sredstva na račune svih građana koji su aplicirali po ovom programu. Za te namjene sredstva su obezbeđena rebalansom u ukupnom iznosu od 1.070.000 maraka. Drugim prilogom u našoj hronici prisjetit ćemo se nevinih žrtava Drugog svjetskog rata. Polaganjem vijenaca na spomen obilježje kod graničnog prelaza u Brčkom, mladi socijaldemokrati odali su počast za 404 jevrejske žrtve koje su na ovom području ubijene u Drugom svjetskom ratu. Polaganjem vijenaca i minutom ćutanja mladi socijaldemokrati u Brčkom odali su počast stradalim Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. 10. decembra daleke 1941. godine na mostu preko rijeke Save ustaše su zaklale ili čekićem ubile te bacile u rijeku 168 pripadnika jevrejske opštine Brčko. 7 dana kasnije strijeljano je 236 Jevreja koji su bježeći od nacista iz Austrije, Slovačke i Češke utočište pronašli u Brčkom. Pomenuti zločini ne smiju biti zaboravljeni, poručili su mladi. Na nama je da se u svakoj prilici prisjetimo raznih zločina, da učimo iz istorije, da se on više ne ponove. Svjesni smo da se u današnje vrijeme skruže razne činjenice iz prošlosti. Na nama je da to ukažemo i da nadležne institucije to sasijeku u korijenu. Omladine SNSD okupile su ovdje da oda počast svim nastradalim žrtvama i mislim da i u buduće ćemo nastojati da obilježavamo i da odajemo počast nastradalima. Pa mislim da je to jedan veliki zločin koji se desio, naravno tu smo da se toga prisjetimo i da naravno ne dozvolimo više da se to ikada ponovi. Brčko je jedini grad u Evropi u kome su fašisti uspjeli da ubiju sve do posljednjeg Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
tako da je grad danas, zbog toga što su Jevreji istrijebljeni, postao simbol stradanja i kao takav ušao u jevrejske molitve. Fondacija Cure u saradnji sa aktivistima nevladinog sektora u Brčkom održala je forum pod nazivom Ženski razgovori. Tema foruma svakako je bilo jačanje uloge žene u društvu, a podrška je stigla i od nas muškaraca. U organizaciji Sarajevske fondacije Cure, a u saradnji sa zaštitnicom ženskih prava Anom Kotur-Erkić u Brčkom je održan feministički zalagački forum pod nazivom Ženski razgovori. Kotur-Erkić podsjetila je da je Bosna i Hercegovina u novembru dobila preporuke komiteta koji se bavi eliminacijom diskriminacije nad ženama, te da tim povodom žele pomoći zalagačke aktivnosti u lokalnim zajednicama. Jako je važno da razumijemo da položaj žena potiče iz lokalne zajednice, zapravo da se mijenja iz same lokalne zajednice i ono što je ključno da razgovaramo sa našim ključnim partnerima u zajednici baš o toj problematici. Pored predstavnice Fondacije Cure iz Sarajeva, na forumu su govorili i dr. Lidija Ljubojević, poslanik u Skupštini distrikta, te predsjedavajuća Komisije za rodnu ravnopravnost, kao i predsjednik Udruženja Beba više Željko Lazarević. Panelisti su saglasni da ličnim primjerom i aktivizmom mogu ženama olakšati borbu za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije. Svakako da se trudimo i moje prisustvo u politici jeste bio jedan od interesovanja da se trudim i da zajedno sa ostalima poboljšamo status žena u našoj lokalnoj zajednici, prevashodno da zaštitimo žene od nasilja. Sve ono što radi Beba više jeste upravo ta podrška ženama, jer kada se priča o problemu steriliteta, žene su te koje tu nose najveći teret. Ne mislim tu samo na očekivanja sredine, mislim i na taj medicinski moment, jer žene su te koje primaju hormonsku terapiju, žene su te koje se uvode u potpunu anesteziju, kojima se rade punktiranje jajnih ćelija. Dakle, ipak se sve odvija na njihovom tijelu. Zato smatram da mi muškarci možemo bar nekim aktivizmom, nekim, nazovimo to, laktanjem, narodski rečeno, da učinimo neke sistematske promjene koje bi svakako olakšale život ženama. Forumu je prisustvovalo oko 20 aktivistkinja iz brojnih brčanskih udruženja koja se bave pomenutom tematikom. Neki od zaključaka koji će biti prosleđeni nadležnim u distriktu odnose se na nastavak rada nadležnih na izmjenama zakona o udruženjima i fondacijama Brčkog distrikta. Mališani obdaništa Naša djeca u Brčkom ove nedelje bili su domaćini svojim starijim sugrađanima, učenicima završnih razreda frizerske škole. Mališani su od svojih starijih drugara dobili interesantne frizure i crteže na licu, a svojim zadovoljnim osmjesima i pogledima uzvratili su na radost koja im je upriličena. Slikom se selimo do vrtića u Nušićevoj ulici. Uljepšati dan mališanima u obdaništu Naša djeca, istaknuti kreativnost i potaknuti maštu, bila je osnovna misija budućih frizera, učenika Poljoprivredno-medicinske škole, koji su na pomenutu reviju došli sa frizurama i kostimima, koje je za njih kreirala i izradila njihova profesorica praktične nastave. Napravili smo jednu zanimljivu reviju da obradujemo najmlađe. Revija je zamišljena tako da uradimo likove, znači sa frizurama, sa šminkom, sa garderobom, da izgledaju potpuno autentično kao likovi iz bajke. Radost je veća kada se dijeli, istakli su učenici, budući frizeri, koji su svojim kostimima i kreativnošću razveselili mališane, što jeste bila njihova osnovna misija. Jako nam je drago i mi smo prezadovoljni i nismo očekivali da će ovako biti, da će nam se ovoliko obradovati. Mislili smo da će nas se bojati, ali međutim nije to. Pa puno mi je drago, jer sama sam uljepšala život malim mališanima, da su bili nešto što je za njih prelijepo. Tu smo gledali sa skiši da im baš ovaj dan pretvorimo nešto lijepo. Danas imamo projekt kao posjećujemo obdaništa, radimo razne frizure, face painting i to je to. Moja frizura je fantasy frizura, profesorica je radila i kostime je šila, to je to. Predpraznično raspoloženje vladalo je u prostorijama vrtića, dok su vješte ruke budućih frizera pravile frizure za najmlađe. Mališani su se odlično zabavili, čemu svjedoči i jedna preslatka Sara. Došli su djevojčica i dječak i oni se sad mi nasikavamo i pravimo baš lijepe frizure. Jel se tebi dopada tvoja frizura? Da. A koji kostim ti se najviše dopao? Ko od ovih koji nose ove kostime, ko ti se najviše dopao? Vještica. Vještica? Zašto vještica?
Zato što volim crnu boju. Budući frizeri su pored obdaništa u Nušićevoj posjetili i mališane objekta u Eš naselju, kao i učenike 3. osnovne škole, u kojoj su posjetili 2 odjeljenja koje pohađaju djeca sa poteškoćama u razvoju. I prije nego što najavim našu večerašnju gošću, ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim našim prijateljima koji su nam opremili studio. Naravno, oni su Interijeri Antić, IKM Namještaj i Cvjećara Bajka. A u goste nam je stigla i Helena Radić, volontir, učenica i u Poljoprivredno-medicinske škole. Helena, dobroveče i dobrodošla u Hroniku Bosansko-Podrinjske regije. Dobroveče, prije svega želim da vas se zahvalim što ste me pozvali i da pozdravim sve gledaoce ove emisije. Helena, evo, ti i tvoji prijatelji iz škole vrlo ste aktivni kada je u pitanju taj volonterizam. Prošle godine ste u saradnji sa Udruženjem Biva više sprovodili projekat Štako sam 6 koji implementirate i ove godine. Bili ste aktivni na Danima zdravlja, a i danas ste imali jednu vrlo interesantnu aktivnost. Da, tako je, potvrđujem sve što ste rekli. Da, ove godine smo jako aktivni i to je sigurno zato što sam ove godine 4. razred i svi smo stekli neko iskustvo kroz te sve mnogobrojne aktivnosti. I danas smo bili u domu kada smo posjetili starije ljude i zajedno sa Udruženjem Biba više. Na tu ideju smo došli tako što smo na prošloj aktivnosti sa Fondom zdravstvenog osiguranja i Udruženja Biva više prilikom Dana zdravlja obećali kako ćemo biti volonteri, ne samo tokom tih dana, već ćemo volontirati čitave godine i naredni period, jer je to jedna jako divna osobina koja treba bar svaki čovjek u nekom trenutku da ispoljava. Mi smo odlučili da napravimo novi projekat, a to je da popijemo kafu sa prijateljem. Drago mi je što je uspješno prošlo, mi smo išli u dom i nadam se da će ta aktivnost se nastaviti u budućnosti, da samo nećemo zaboraviti ovo što se dešavalo i pričati o tome, već da ćemo te iste prijatelje izvoditi na kafe i dalje pričati sa njima, jer svaki čovjek koji je bio u domu, nije bitno kakvo on obrazovanje ima, šta se dešava u njegovom životu, već on ima neku dobru životnu priču. Svako može da nauči nešto dobro od starijeg čovjeka. Jeste, evo danas kada smo bili u posjeti domu Vesne Mićanović, tamo ima 8 štićenika koji u stvari nemaju srodnike, njih je tamo grad smjestio. Mislim da tim ljudima je vrlo onako bilo značajno popiti kafu sa nekom mladom osobom, porazgovarati, ali isto tako mislim da i vi imate nešto naučiti od njih. Da, slažem se. Pa svi volimo društvo. Ja volim društvo i kad sam mlađa, pogotovo oni stariji. Kako je to divno. Kad bi svako odvojio, ne samo prema svojim bakama, dekama, već bilo koji je bako, deko da se pomogne. Ako na putu vidimo ta kesa da se uzme, šta to znači? Par minuta da se odvoji našeg vremena. Mislim, sad svi živimo u nekom brzom životu, svi jurimo, ganjamo, trčimo, ne znamo ni gdje idemo. Ja treba da stane i da se razmisli, da kažemo pa ja više toliko žurim i da pomognemo nekom i da porazgovaramo. Da li na ovaj način, Helena, u stvari ti i tvoje kolege iz škole, volonteri, srednjoškolci generalno, u stvari se negdje pripremaju za svoju starost? Da li se u stvari, da li želite da ovakav tretman imate i vi kada doživite te godine? Da, naravno. I mi ćemo sutra biti stariji, sve nas to sutra čeka i svi želimo lijepu budućnost i da tako omladina i nama priušti neko lijepo društvo, druženje, tu jednu kafu. Helena, koje su još aktivnosti koje sprovodite? U školi znam da ste vrlo aktivni, volonteri i u Poljoprivredno-medicinske škole. Vidim da ste skupljali pomoć za migrante, vidim da su frizeri su radili frizure, evo imali smo priliku da vidite to. Ove prošle sedmice, tačnije, imali smo tu akciju prikupljanja pomoći za migrante u Tuzli. Jako veliki broj ljudi se iz Brčkog odazvao, skupili smo dosta stvari. Jako sam srećna zbog toga, u petak se to poslalo u Tuzlu. Osim toga imali smo obilježavanje dana dijabetičara, dana steriliteta, pa dan borbe protiv side, dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pratimo redovno te sve aktivnosti i trudimo se da što više to obilježimo. Evo, u toku je aktivnost jedan slatkiš jedno dijete, kada skupljamo slatkiše za djecu kojima je pomoć potrebna. Naša škola ima jako dobru saradnju sa učenicima iz 3. osnovne škole, pa oni čak dolaze kod nas nekad u školu, učenici idu kod njih, pa divna jedna saradnja koja znači tim učenicima kojima je potrebna pomoć i nadam se da će to lijepo da se završi i imat ćemo uskoro i aktivnost na trgu kada ćemo dijeliti čaj, čajne keksiće, muzika, pa možda će čak da budu 2 frizera koja će neke frizurice da pravi svima koji budu
na tregu. Ja mislim da će to biti sljedeće subote. Helena, pored svega, svih ovih aktivnosti, kako stižeš da obavljaš one redovne aktivnosti u školi? Kakve su ocjene? Da li profesori tolerišu to što se vjerovatno često i izostaje sa časova? Da, pa teško je. Kako se kaže, uskačemo sami sebi u stomak. Bukvalno, ja izostajem dosta sa časova i onda poslije treba to sve da se nadoknadi. Teško je steći to znanje koje profesor ispriča tokom časa i onda poslije se to sve treba nadoknaditi. Sreća pa imam te drugare koji budu na časovima, pa od njih dobijem te bilješke, pričamo o tome, učimo i hvala Bogu odličan sam učenik i tako će se nastaviti još do kraja ove školske godine jer mi treba za fakultet da učim. Mislim, čovjek treba da voli da uči, da mu to bude zadovoljstvo i sve to kreće, sve je to onaj plan koji osmislimo ujutru kad se probudimo šta ću danas da uradim. I kad sve držimo se tog nekog plana, prosto ne volim da gubim vrijeme. Uglavnom profesori tolerišu. Tolerišu. Evo, zahvalit ćemo se i ovom prilikom. Zahvalit ćemo se profesorima. Naravno, pozdraviti i direktora Jupilj prirodno-medicinske škole. Ja vam svakako čestitam na svim vašim aktivnostima. Hvala. I što se tiče ekipe Viva Pro i Alta televizije, mi ćemo svakako nastaviti da pratimo sve ono što vi radite. Hvala vam. Istigli smo do priča iz kulture. Izdavačka kuća Prometej predstavila je u Brčkom ediciju knjiga Srbija 1914-1918. Organizator promocije u Brčkom bio je konzervativni klub. Edicija je dio Prometejeve produkcije koja sadrži ukupno 80 naslova o Srbiji, Srbima i Prvom svjetskom ratu. Tu je još i 6 kola po 10 knjiga, mnogo knjiga na tu temu objavljeno je izvan kola. Naši prijatelji ovdje iz konzervativnog kluba poželjeli da večeras govorimo malo više posebno o srpskim vojvodama. Tu su Vojvoda Putnik pa Vojvoda Stepa po 2 knjige i onda je tu Vojvoda Mišić sa svojim sećanjima i jedna potpuna knjiga velika Petra Opačića o njemu i onda Vojvoda Bojović sa jednom knjigom koja je inače mala po obimu bila, ali smo napravili da bude veća pošto sadrži ukupan njegov životopis i na kraju je jedna poslastica, tu je Franše de Pere kao počasni srpski vojvoda. Predsjednik konzervativnog kluba Cvijan Pajkanović podsjetio je da Prometej radi temeljito na izučavanju moderne srpske istorije, prikupljanju građe i promovisanju te tematike. To su htjeli predstaviti i publici u Brčkom, kaže Pajkanović. Mnogo je važno da Brčaci i inače svi Srbi čuju o slavnoj istoriji Srba u Prvom svjetskom ratu, jer upravo ova vojska koja se predstavlja u ovim knjigama oslobodila je i naš grad Brčko 1918. godine. Podsjećamo, konzervativni klub Brčko je tokom godine organizovao niz aktivnosti kao što je obilježavanje 800 godina Srpske pravoslavne crkve, niz predavanja i humanitarnih akcija. Slične aktivnosti najavljuju i za narednu godinu. Poslednja priča u našoj hronici, naravno, posvećena je sportu. Meč 7. kola prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine zakazan je za nedelju u 19 časova. Susret će biti odigran u dvorani Ekonomske škole u Brčkom, a formalni domaćin derbija koji će predstavljati pravu poslasticu ljubiteljima futsala u Brčkom bit će ekipa malonogometnog kluba Klanac. Nas u nedelju očekuje utakmica 7. kola prve lige Federacije u kojoj se sastaju gradski futsal klub Brčko i malonogometni klub Klanac Brčko kao domaćin. Očekuje nas jako teška utakmica, bez obzira što tabela malo kaže drugačije, jer su naši prijatelji iz futsal kluba Brčko u posljednjem kolu uspjeli da pobjede dosadno poraženu ekipu Bosna Komplet Tuzle, a mi smo nakon lošeg starta i prva 3 uvodna poraza uspjeli da uđemo u neki kontinuitet igara i zabilježili 3 pobjede u nizu. Momci, baš što se tiče malonogometnog kluba Klanac, treniraju vrijedno i rade na svim onim sitnicama koje bi trebalo da popravimo u odnosu na prethodne utakmice i bez obzira što smo svi svjesni da ta utakmica neće biti ni malo laka ni za jednu ni za drugu stranu, jer to se može nazvati gradskim derbijem, pošto su obje ekipe iz Brčkog, mi u toj utakmici očekujemo pobjedu i nadamo se da ćemo nastaviti ovaj kontinuitet i završiti polusezonu sa 4. pobjedom. Pozivam sve ljubitelje, znači futsala, dvoranskih sportova, općenito sporta u Brčkom distriktu da dođe i napune dvoranu Ekonomske škole i da uživaju u istinskom spektaklu i nadam se pobjedi malonogometnog kluba Klanac. Toliko, hvala.
Znači, posle neočekivane pobjede u prošlom kolu, znači protiv velikana BH futsal scene Bosne Kompre Tuzli, znači očekuje nas jako teška i neizvjesna utakmica protiv naših sportskih prijatelja malonogometnog kluba Klanac iz Brčkog. Ulogu favorita u toj utakmici prepuštamo domaćinu, iako mi idemo, znači želimo na pobjedu, s obzirom da smo znatno oslabljeni na igranjem pojedinih bitnih igrača poput Teodorovića, Kojića i Kadića. Ukoliko ponovimo odličnu igru i dobro zalaganje, borbu i do samog kraja susreta, mislim da ćemo završiti taj meč na našu korist. Istigli smo do kraja 117. izdanja naše hronike Posavsko-Podrinjske regije. Ja ću se kao i svakoga puta do sada zahvaliti našem generalnom sponzoru ordinaciji Schmidt-Rand Dental, ali i Bima Lulju. Naravno, zahvalit ću se i svima vama koji ste izdvojili svoje vrijeme, te i ovoga petka bili uz nas. Podsjećam vas da svoje priče, komentare, sugestije ili kritike možete pisati na mail adresu koja je ispisana na ekranu. Pred nama je još jedan vikend, a na nama je kako će on izgledati. Svako dobro i do gledanja.